Abantu Kwele Mozambique ngoLwesibili bavote kukhetho olukhulu kulandela umkankaso obulokuxokozela okumangalisayo obekuphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo laphikisayo agoqela leRelimo lele-Democratic Movement of Mozambique. Kulabantu abafika ama-40 ababulewe ngesikhathi kusenziwa umkankaso wokhetho lolu obekukhangelelwe ukuthi kuzavota abafika izigidi ezili-13, 13 million. Omunye wababulewe ngeviki ephelileyo ngobe kumele ahlolisise ukhetho lolu obizwa ngesilungu ngokuthi yi-election observer. Ubulewe ngabasekela iFrelimo abathi wachodoza ibandla leli. Abantu bakhangelelwe ukudinga umongameli omutsha osibalukhulu bezabelo lamalunga edale lephalamende afike phose 250, 247. Abafisa ukukhethwa nguZulu ukuba ngumongameli wakwele Mozambique ngumnumzana Philippe Nyuse ophethe isikhundla lesi okwamanje ekubandla leFrelimo, umnumzana Osufo Mumade okubandla leRelimo, umnumzana Davis Simango owebandla le-Democratic Movement of Mozambique, lomnumzana Mario Albino ozimele yedwa. Ababona ngokwenzakalayo kukhetho lolu bathi kukhangelelwe ukuthi abantu abanengi bazavotela ibandla leFrelimo leleRelimo. Bathi ibandla leFrelimo likhangelelwe ukuthi lizanqoba kukhetho lolu ngoba lenze umkankaso olohlonzi njalo lidlelana labantu abaphethe ezokhetho.